Nsema de bra mo no do so na de di mu akotre no ebi ene se NDC amanyokuo Agyei nya baba bedru ene dai ena pam no twa no de ofri de otua ni wura so ne nton biem form so 20,000 Ghana cedis wono aton wa wie hwan ne hwan na kofa bie nipa bi koye ya mo amfa form ni bi kra ho nsem botwe ye de bra mo na nwumre na Steven atubiga na kyerese sika no eso muntua no 4.2 billion oh aya krado kra obetua ye be kwa kohwe National Labour Commission ena ahye akyerɛkyerɛfo akyerade wo suku atete atichafo Colleges of Education Teachers Association of Ghana wo mo ate atua ne se he ye nyina nkra ne mu ntete nkra ne na ebi se wonu mo na ato bia ebene enti won san enkonko kyerade abra ban ebekoso ne wo madi nkita ho na watu mo ka ode wo mo no na abade hihye ba se obehye bi ne di drones emoja sa hospital bia ya sabia bi obabi ententam an do hia bia de akọ ho nsam setie ni na yebekwa akohwe duoto ye suku mu na wo ababeto dwa se akyerɛkyerɛfo wo hono wonde o masem mo ka ne se wohunu adoa mo ba wudi nkwanhunu nti nkwada afreto mo bo nse amfe no onofo dwedwe no bo won todwe na yei teacher ni ba akokɔ fa ne yonko yere ena kyese efunani bie saa no ene nkwada na hyase ye kɔmanu mu asem akyese enyasem ketwa kora na opani bi kyerɛ NDC amanokuo yi se baban mu biem pa dia Ghana man pani kyerɛ free SHS no ebegu wonim sɛ ababa bi enya HIV babasoro bi oni ne kurutie be ma no so enim pa so osore a katwe kafe saa a watwi ya mfienum nie na emu asem te sɛ wate bi anase ne ho odene we ne nsama hodo bi editie ene na nwumre yede ebrem ye fa na se ema Simaf Smart Cement papa se wodwa so no no mepacho udi twa blocks eche udi sidan a etiapo na bibia de be bia so fe edini ye Simaf Smart Cement fresh lady capsules eno ena eja eboa ma pa mama ejina wo mo na so yie prim kama pa MTN network papa everywhere you go ne wa wani tua se e bom MTN dia ne abo network papa din Grace Omo Party Clinic etua nya de wanyina se e de afrie so ama yetimi atiapo sabia no konkran anase kumase a wahunu wo mo Total Ghana de Trust Club aba wo de eboa trotro driver for the taxi driver for nyina Kingdom Ginseng Power Capsules emema duro papa eno no ewo ye dwa so sese ya ne be ma wo bobi tro ye mo a na wuntiri nyina sore ne ahoden de wo fa no kwa Cowbell Gold ano ne yasonko anu so dwa so yaje atum na tabia heba Mr. de unim se eye bibiduro soronko a finhia dunie etu etridi no na etie no me yatimi adidi nsem a de bra no humfo ni ade wo mo epeke form so wo mo aye pam wo mo ene wo mo so aye bo ntutuo wo mo etuatua sika akyese enya asem ketwa ni nyina na adomonline.com na akwa betima kenkan humfo ni e de episo ne ye the voice of the day bebrɛ enya asem ketwa e Vodafone no see the future is exciting yenya fie duoi nipa nko na de man smart business no eboa mamamfo di nkoma adwuma ewo adwuma mu a chese one more kabia wachire CB men and women capsules Suzy Herba for the diaba sem one man mema junso mu nyade wa hodo nyina emu hawo nyina empem watenka konofo a nsabe kama ni gia befie no eye CB men and women capsules na ne krakra ne de akwakowie wo trotro mu anim sampa yas to face pause ho ama wo se ho ate se sukyerema na afei watimi abonsire he yakasomsem anwumre ya yebesom no na sei Ampofo Adjei mene nana Agyei Obrempong CP afei yenhye ensem na se emfama yeshase a na yeshase de free NDC amanyoko na kache yese bofo won ne de ne nam eho apaso se amanyoko na ni abre empenifo aka se ofri ntamburu nsu ano ne kokko ni free bra tumi free won sam fie pinu ni dunsia batom no oboa won ne mo no kaka ne mabumu a se waye de obe nyina awie akapani a obetu amanyoko ne franka e de akomfie pinu ene aduonu abato a yebeto no mu na wonum bie nwumam to ho samanfo enkofa krataa wo mo kondo enkonkofa bie ebo a wode eto ho no wobopɛ na obi hyacha na tu atofom wobopɛ na mframa afa waso ho no enye mframa ketwa sika ne mu odu kakra a kyese kane sika no opepem enan akiripo mienu 4.2 billion a enei wobɛka ne sika foforo mu a eye empem hanan aduonu 420,000 kyese nyasam ketwa na nipa bi akasa ho a nanso yese kasa tenten entonkwan enei na mpedifo ye se obi a opese obefa krata ni bi bepre eye frankatufo adwa no wo ho akwanya so oba beto eye 20,000 no na wabefa forms no enti se ne twamu na mefa na agina kwanchen ba bi eye ntoto a ena ne bo de ne ho keka ho de a kaisa kansi no yi ho afrim se meka sei no nsia bo
forms no se wono mato awie enti yenko ndc amanyuko no wono matena Kasiebo nkra ha yenua be ma Prince owusu Odomos Kasiebo wa homa no so Prince ye mwadwo mejo so nana anya bia forms no se de o matwakire ato awie kra no ka say de ejebo eja enya ba bedru o ma ton forms no ewie se ne o de tu dwa se bo 5 pm a dwumadi ni na bebe wie no me no ka say de abawie enipa say na etimi to forms ni bi me no ka say de enipa num na o kan a efri enura e de ba ne ya wono aba beto woni forms efri JDM John Dramani Mahama e de ba aye Steven Atubiga ana Sylvester Mensa e de ba aye Aban Sumani Babin ana de keka ho enipa 5 ana Sam Radio ma ba beto mo forms na me no ka say de dwumadi na ba wiye na abrantie ba ko a ono anopaye na enya ne ntie so ono so baba beto ne forms no ye friend George Boatin no ono so aba be piem ha a Sam Radio mpenifo aditu nanim se wonko tro letter of intention na on famra na mpenifo ma na konya na onko peke ne forms na so tro ne letter wie ye de bae mpenifo a kire ne set time etwem etanya ade a omobeji ne atum na ansana ye bedu ha na kuku damfo bi ebe peke forms no Atubiga ne nkrofo ba no se nkrofo a omo ye scrap dealers wona oni tunton je ne ewo abobloshini niema ekan ni bi omo ni na di ekire ba se omo na omo kabom resist ka de ba se omo de ba be fa e de amano na Aban Sumani Babin so constituency wonandom nkrofo so aba be peke e de amano na ntie ya yenya wo NDC headquarters na e kire se papa ne de aba be tuja se enye ono no suma asankofo se omra no mo mefa form sinema no banko fo ese twia ne twia omo so abefa e de amano se onko contest as flag bearer me no ka say de George Boatin ampedifo anyina ntum amana amfa ne forms no e wo menchen wa ha ye ne ba twetwe nkomo e wo yeso ye mo akwa abade ba Adom kase Adom FM so yo mejemo so Adom FM sadi akonye echia Ghana phone na ani machita phone ene de ye hu se wa be piem a wo si e deny se na asem ni mtie boye mu asem ni na ne se ensa no pe ena me frɛ general secretary eni penifo ka wo se ene misika ye ready a me de ba aba bitua ama party na ma je me forms be do an ma omo so mo call me fine no ma me omo de hye be to wo se obi a wo pese obetu frank ama NDC I was there with the letter of intention ba emma party no na me no ma nya se enti no nya o me ka tere me an se wo se me sako na me koye forms no me ko prepare me letter of intention ba na me koye ko prepare me letter of intention ba ye na me de deputy general secretary otukono ena omoji ya omode akoye o ma ye no official afale fa ento mo ye bibie wie no me ka tere me se ni aye die tam areme entino enya ade a me sabetimi akafom na tam areme na sisi ano de mpese me kachire NDC echitafo na ye omo sorry emra metamich because sisi ano ye party ni akwa ni say uni ska chese won ka ho bi na ye party nso ye for party e for do na wo NDC party mu Prince NDC be here is for party ni say Ekwanya Senator Agyei Obrempong nam so etu ne humaye ema hiafo so be ko Agyei hiafo ama hiafo a woni kamafo no wonya kamafo no enne ye party no esiedu ketia wadan ni sika party esiedu ketia ni ofuso apof afa party ni say o man kasa party na me pese me ka emo mo ti afiase party no enye omo dia party no ye yen grassroots for dia then you do so you try no one city no and no near big run party no it's party no dia say party no power nese omo ma contract enye sika kase a no mo dia kosi omofie edaya kase a mo mutimu edaya kase a esedu ketia esi wo ya ifa oti esedu ketia onye sika no wo ifa onye sika omo party dia oya ifa wan kasa mpo ye party edaya ko ha ye tuye ye ni party office wo ya ifa ye tuye esedu ketia ti wo ya ifa
untimi for sika kopum ba say ye fantua party office say ya kasa anye be bre ya ye sika dia high party office na wo ma contract uti contract sika na dia ko si udan uti contract sika wo dia Prince emse baby a openi ka kono yemfa ni nsi wansa allegations akese na eba mu nse aye ne yakakra de asie no na kyerɛ ne sɛ nyame adom a yɛbɛhyɛ da ne na di nkɔmmɔ na yawdie ne nsɛm foforo bi a wɔ hɔ bia ɛka ho bia na ɛnyɛ de asie ho no yɛne no adi saa nkɔmmɔ no ma yɛna na sene fancy president yɛbɛsa ba so biem sɛ ho kokohia ne mom saa bere yɛnkɔ babra ayisi enchen ono ene deputy general secretary de ma NDC say lawyer wotime ka me mo adwo na aponum te say Adom nti na mpacho so Adom ye ho ye pese na de che say unya che say emframa kura home na mpacho menya correction to the from Barbara Sewa Samoa yo kafra that's wadama minim se nonum na form so a mu bie mu se wo mo a epese betu amanyoko no franka no wo mmra mefa anye bia nipa se na timi fa form so no we mi nya me da se mi matie phone na so ajo em se ebra ebo no na elipa mako edum na aba be fa eye no me enti se no said what is any George Watson a din comosisiana or chess more na muso trocrat and Rafi or China home by Sisia must say Yatuchum Nes. I said elimination by rough tactics. Hello, Barbara. Hello, Barbara. Hello. Barbara and Tim kan yebo modern say yensa ebeka Barbara nafi yene no atoa enkomo ne so a say ahoma no epopo yensa ka no nansa ne yensa beka no yenko Steven Atubiga say yakoya nimu ana yetoa so na endi samanyoko na mu na ene yeda so gina so behwemu a esika kase aba beto wankofo kansema wodo to so se yebetua se yentua ene yebetimi na yentimi no nipa wonum akwakofa omofam ibie Steven Atubiga na Steven Atubiga na dia tuda wo chemchire se wono no to no wom se sika no 4.2 billion no sika so papa na yenko Barbara sewa wadama wahoma ne ti na mibisa se yewra George Watson na sem no etise yankasa sanse o se asede na sunda ho na mo pese mo bone yem we mi ni amida se abisa yes ena kasa so na ye wo fake meeting ebra ebob ese no mienu ene fa no ye num bi ye share fake meeting na se nti ebob be se no num epa ho be se don free aduanan enso ana mi siba form ho be bia ye ton forms no ebe share se me a ekosi ye enti me ba ye na me be hu se eye owura George Watson ogina ho se oba ebe to form enti mi bisa no se odisika ba so obeto form osi an na oba anopa so obeto form no na mi bisa no se na anopa oba ha obeto form no eye den na wawo ha be bebe no a nipa ahodo ennan etinya ba be peki omo form na wo de sabi want me anton form no ana wo se oba okuna okusu kan so oba ha fla no pa na mi si o enti ni sika o de ba ya so de be perform no e wo he o sika ne wo ho nti na me pesa nka me hu sa ampa sa wo ye na je se oba be perform na wan ka ho bibia watimi atena ha fia no pa na ye nyina so ye wo party office ha chairman or ha general secretary na be de chire for organizer party executive ye nyina wo ha na wa betena ha fia no pa aba mana ko board no numa pa ho a o be perform ani sika kuta no na wanya form di antono na nwanwa yi na enso ono so insisi ya se okitani sika obeto form no enso man ntimi bo amade asa nka odi sika no ebe kire me na ba hu sampa se okitesta by so obeto form eno so so awantimi an first na nkire na mum de na o kan se efi anopa oba yi na so no wani obi a sitire se bia omo ton form no se general secretary anase na be de kire eyemi nia otuku no emu kwan na ama ne kwan ama na nto form ni bi no so
and also one can. They're not all can say if you are not pine or other to ha, I am money for and nti dinia say emu ya na kakra kire say anopai nipa hodo 9 aba o ma beto form nti ye dan na onu de o wa sa dan na ye ton form ni na wa betena ho fira no pa be si say no numa ba pa ho ya close nomination na wantimi anto form ni na mitie ni kasa ne kakra se utie kasa na o kano na akoye se bia na oni owotiri ko bi afa obi ho na bia ofa sa kwan so de akasa tie nipa no enye sa pa dia ke be yanwa se chairman wo ha general secretary na nkasa wo ha party 24 na wabetena ha fia no pasa wo beto form na Barbara yemfa ono ne de no enkonkon ho ansa sesei enipa a omo peke form no obetima bobo mu din na mame yo mi nya me da se de enra na His Excellency John Dramani Mahama ebe peke ne de enra de ono kwa na peke ye na enne no Professor Joshua Alabi so ebe peke Seven Atubiga enso ebe peke ye na Sylvester Mensa so ebe peke na yera abambabe enso ebe peke na me pesa me kan si su bi o se sa nipa numu a ebo no na omo na ebe peke form no omo mu bia ni ho a ono ankasa ene tu anamon eba party office ha ebe peke le form omo nyina no omo representation ana say omo adofu bi a omo gidi say omo di omo ani so adi hu no etu nti omo be take forms no ebe ma omo dia ya te ne so ro abambagben kire se ono onsoma obi a minim so mate asem na me pa cho ye de nyante na we de se de ye na ye nim no am say picking of nomination no the beginning of the process was start of fill forms no na o sign the ba na obetia le filing fee enti anya ade bia den se adofo bi na ene na ni kita ho ansa na o ma be sike form no ama no a am say the ebe ya na say form the omuntumi san fan be because kanu non-refundable name no obetumi Agyei akire dia ontu anamon bia enfamfa form a amanfo bia betiti amana onju no ena Steven Atubiga de enso no krese jenefo bi ene ba befa form no ma no ninia omo ba ha beji form no saa na omo kan ye na say omo ton jene say omo ye Onion Sellers Association na omo aboglushi na asu say no kre ana say enye no kre no ene de minti omo ba na jene bi anye omo ho me pa sure there be na omo kama otumi hu say omo betimi aba say omo ye 24 de na so na omo say omo be bi ogo be fa presidential candidate nomination form de say otumi nye no ho basa emma ti na omo omo ho kama na mo betimi aba say omo ye 24 Barbara minim dia omo de na just owura Dr. Kasiebo Gabra ni dinim nipa li bi ho no ma peke form no a mo ankasa se mpanimfo no mo nwanwa oh say de bia me kan no say NDC election ni ye ebre bia no say ye be call akansi a nipa be play wo ho a omo esase ka say omo begina nanso ye bie nomination na enyo omo nyina na be pick form obi kura be pick form ebetimi aba say nipa numi kura omo be pick form enu so omo fa form ne mra no na bi so amfa ama nti amanyokuo ne sa election de aya dia esida nti sa obi ama me pick form a enya dia mi akasa de enya me wanwa ko bia na reasons bebre wo ho nti a amfa me pick ne form no na omo a me gidi say omo agina mu say omo be pick omo form no di omo ba be pick na asu kwai a Mr. Dr. Kasiebo Gabra wa me pick form no minti ne mom enya me wanwa ye beja mo akọ na ansa na no ene wo so koye fake meeting na say functional executive meeting ena mo kokoye ye anye bia no sikasemi a na aspirant ni bi esu wo ho no ebeto odwa na mo adwene ho pokrasi bia sika no sunti ena no mo betwim de bia ka ho ana emi nua me da se am say wo share petition na ye nuanu bia na mo se omo ntine ma bia se omo de ekoye na omo amfa amre functional executive committee
omo de koma founder ene mum omo copy yen nti enya yen na wo say yentu eye petition no ho anamo nti yen de until say founder ene mpanifo a wa party ni mu ahodo no a petitioners no copy omo nyina no omo be frɛ yen so omo ne yen di kita ho na yen na ye ho kwan a ye betimi afa so na ye filing fee ana sika ye hia de ye congress no ye betimi esa betimi aka no ekuso a ye di ejuma ene meeting a ye call ye eno amam kire say yen ka omo petition ye no enti ye normal meeting matters arising from juma die no be ye duro akodu so far no eno ho meeting na ye baaye na is obi a wan pick form ne die say oye out say de broni be kan won ka akansi ne ho biem sesi ya me no ka say die ta na e be fa no na mom no say enam say ekuo na ya tie already so you need the petition bi akodi mpanimfo ho no say mpanimfo na di abobo na bia nkakra ye bi mbaba mu a no sesi ya de mi ntumi kire na enya me nwanwa so say e bia ochina bi no bibi sa betumi esi na sesi ya ejina ha ya me no ka say die nomination abawiye omo a ma fiki omo forms no omo akodi forms no hujuma na enadu echi no omo sign de omo forms na ba na omo betia omo file Barbara Mayeno wase enanwumre ni nya me teme da master lawyer Barbara Sewa Asamoah Deputy General Secretary Dima NDC na otese ne no edi nkomo no ne nua bema Peter Buama Otukono na won de otrin krata ne ho a wo twa ne sei ya na ogisika ne gu ho nya asem keto ze de akwakoye JJSSA John Mahama Joshua Alabi Stephen Atubiga Sylvester Mensah Alban Smano Kingsford Bagwin for now dear wo hwe nkrata mu a na je se Kwaku Ricket Hagan absent Dr. Kospio Gabra absent edine bi o ho na doctor de na kakra Kojobo nsusu man diamam bi o mo hwese bi a mpanifo beti so a ye nto aso na yakwa yi asesika semunti o sade anyinti o ebinim ayomadwe se wo mo etia dai no Stephen Atubiga kire se onokra de huhu o henye ne hu na se sika no ne bu eden na ye kan de ono so beka bi se 4.2 no sanka ye kapa de anka sika hu ha anka nye se nomination ne ho no manoma ne de kokoye nenso ono watu no wode nasi bibi so waboabo sika ne bia no kura no a eburu 4.2 billion guo na omobon pa ya sempanifo beja tum se ye ntoso ye teso de a eye na emum se ya nteso a ono no ne 200 million no a ode akwa peke ne form no nya de so be me na ye kwa obekwa akotua 4 billion no de aka ho na wa hwe hunu se wono nso 2020 ye hwe se obi a obeda paper so se wo ye flag be wadema NDC amando ko no a eye Atubiga Stephen na wo se so hwe mu a na ni nuanu ma hodo bebre ka ho Ghana fo nyina kasa ena di na ne bo eden ena di na nke be ya yente so ena we di NDC ne ye ton won wasian womsa na we ne kosi se adwuma di na sempa fm so wa bra eye obi tena konwamu ena Stephen Atubiga eba so no ne di ko no chemche se se de ye kanente so ne de ba wan na mpese asempa na so chirifo asempa kodo na nso se ba ne se ya nte so a ono de o kama Ghana fo nyina te se obetumatua. By the time I ever call endorsement, I'll have enough money to pay for the even one cast or China, or my almost penny. We don't have a problem. If the party is bigger than Atubiga, if we have to cough it, we'll do it and pay. But at this moment, Kasa any party paying for any other people to say or money. And I believe there are leaders they want paying for more Nyansa chairman or more Nyam chairman to Gabra, no money is life, so that I have to be behind them if they take a decision. I'm nobody, my brother. I'm just a small boy. I mean, and a poor boy from Binduri also trying to see if my ambition will go through. Enti we ya poor boy from Binduru, Stephen Atubiga, and ochirem say yadan ya no a obewe hunu say obetua. Na eno ena sade eye maame babra editu dwai se emaba wa bia na san krofo bia ba ho se won ba betua 200 million no dia massive na Atubiga omuso omuton jendi ana omudi dwa
na eno na Stephen Atubigade to dwa wo chem kire se wonu mom pa de onim wo mo babia se wo moton jende o so moton anwo se wo moton kahuro se pokupoku o de no moton wo so wonim enu nti se aba ne se yese jende tonfo bi ene kotua ne sika ne ma no a on de o kan studio se onim ho hwe yenya call from the party head office. Yes. Say ebi mu aba be fa form in your name. Uso ni mo he. I'm honestly telling you, I don't know anything about it. And yes, smart way to deceive other aspirants. They say, oh, that's what how much. But I want to pick a form. I'll call my wife to find. I haven't signed any check. I have not endorsed. I haven't cashed anything. I can tell you, the bank store can call. Or campaign. I haven't done anything, and I believe I say, free campaign manager. I just say it is up to that much. Enti yera Stephen Atubiga poor boy from Binduru and the attending Kano aches was it a genu tonfo se ho atonfo de omakwa twande wonya we na kire se asem ye bedi akiri ebia na nisika mienu na kopi ho so okoje baako ensem be piepie papa na de koso ani ti Adom 106.3 mo so a eja mo ofia mo hwe ese TV e wo Facebook no Adom 106.3 FM you stream live enya asem ketone na Agyei Obrempong hwe designer papa bi a wahwe na bobi sei ebu headset yi enya asem ketwa na kontreba anase kontrebi na Adams no say eni ni so FM jape kuruma dem den na wo se wo mo general manager Pastor Abraham ena wotu chede ama no tisa abosomi aso bia na akwasi amponsa ena wo se ni beautiful wife Adom fe wosunyane Life Chapel International ono so etb money mike dakwa no se kontonchide hye na Osei Ampofo Adjei pia o Benside Avenue ba bia obi eti na trimu da hina otoso mienu ono so Kumasi HFM no won so Adom Kasiebo won fa ni agrokra besma kopon no say live ewo New Delhi ye friends India memu no Kwabna Esdo enso se nkranza o se NDC for e se mo am confused Simon Igwegan eno se live power temaport na mampani na Adom Kwakufo ado ba ho enawie a chese papa no chese obo adwuma odoi edi fritema no se onde wogidie pa se Joshua Labi ene nkrofo also muja forms no sanse NDC party ne de o mampani da John Dramani Mahama wato dada nti wode kwa akoto di chimu na nkugu aba 2020 alambens o se na say NDC presidential filing fee no kurani wo kambo mu a wode ba ye dollars yi mu a $80,000 na anye bia ede enku ene omoje Kwame Nelson ene on se ginegine no tie ye free na Kwabena Boatin news ni ye Naket power Italy na Kwame ohina mani amposi NDC monye fe muma emu na ho fan ma wo mo epri ni nyina Clement ewa bafo eso the freedom no na George Watson wo pe nanim ni so wate na there is God wo na Isaac akosila we no say ni wadi biase no George Watson jade oye no na mampani die no nye bayira bere wadwo won so a wani je high life mo pa no nyame Adom a eda ya wada Shia Ampofo Adjei band ewo ye friend se abrewana na pobo dakuman kwantemponum ho na yemku high life papa bi na yebeto Kasiebo no so asesei wo mo a yebo akire no wo mo ebedwa wo mo numu a yempeke form wo man piki pie sese no gusita no fan man wan peke Ricket Kwaku Hagan ono so fan man anon femfe wan peke kwadwo bonsu bu munwi Kumasi phone nim so ye mayor ogwakudi president ono so wan peke na Dr. Ekos Gabra wa interview transparent ni nyina enso wan peke ye be wakire ni ahwe adekuro ntia ema ne ko wiesa ne mum sesei de ye me anim resanse ni petiti a kire ama won ma ba be kire enkoda de no wo mo watuatiem me kire Colleges of Education Teachers Association of Ghana SITAG na won masem nyina ne so omsika bi atia kema ban abu asem na ni chie won fa nye takora no de ahye de siase won mo ka aban de meba be wi akire no na kra na nei na National Labour Commission to safre SITAG foi na won wi anom se masa ye nyina kra ni mu ntete kra ne bi so wonu mu a na otubia ebene enti wo mo nsanko enkonko kira de o mo suku dem no mo kira de na o mo ne mpanifo odi nkita ho de a kama pa ne chese kwambia so aban so behwe na wa ye de tren ne mom sabere ya makogina kutia to bo ba park so de aso no papa wasem na wotu afirifie akogina ba bi se wa ma me ansiesie a o mafie da bi ye nyesa ye ne pani ntu na monsa ne wiase o ne apotoyoa anase o ne asase ya ka o ne di apotoyoa na asem a
ɛne mpanimfoɔ ka ne sɛ sitagfoɔ no ankasa no mpanimfoɔ ahyehyɛ dwumadie soronko a ɛyɛ nhyiamudi a wɔn ne National Labour Commission ne Fair Wages and Salaries Commission ɛna afei aban ankasa ba bɛtena se na deɛ wɔn mu biara no wɔn atu ho anamɔ de yie ato yie nti sɛ yɛ colleges of education mako aduane nsia ne nyina yatoto mu a schoolfoɔ agye ntete aba bɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ ne nam basa ne nyina ne sɛ research and book allowance atiaka mu nti no ɛnya asɛm papa executive secretary ɛde ma Labour Commission and the Asamoah ɛkyerɛkyerɛ nsɛm no kyerɛ Adom Kasiebo yɛma wɔn nefoɔ anum wɔ mmra fie mmra na yɛ ka asɛm no sɛ ɔmo mmienu ɔmo nkɔ no ɔmo nkɔhyia na ɛfa book and research allowance ne market premium na CTAC for no ɛgye a akɔyɛ twena mentwe no ɔmo mmienu ɔmo nkɔ na ɔmo nkɔsiesie enti sɛ wohwɛ nneɛma num yi a yɛsɛ teacher for no ɔmo nkɔyɛ ɔmo adwuma Fair Wages for mo nso mo na mo tua ka ne nneɛma mo mfrɛ ɔmo na ade ko a ɔmo penti ama na basa no mo ne wɔn ka na nea yɛahyɛ ɔhyɛ mmienu a yɛahyɛ mu deɛ ɛtɔ so mmienu no ɔnhwɛ sɛ bɛs vitinalfoɔ baako num sɛ ɔmo fia na ɔmo bɛfi ase ɛdi nkita ho na ɔmo di nkita ho so a ɛnyɛ sɛ ɔmo bɛtwi mu a bosome nan afe koraa ne yɛnwie na ama ayɛ bibia hɔ yɛma ɔmo 14 days pɛ ɔmo fi nwie na ɔmo fa ho amanneɛ bɛbɔ commission no sɛ yie saa nye yie sɛ yie dia na poma akɔtwere ne po na yi ne sibrɛ Olonyamfo and the Asamoah executive secretary ma Labour Commission a wɔn ne nnwuma mu nsɛnsɛm ahodoɔ nyinaa no ne siesie bia ɛno ɛne eduru hɔ a yɛsi asɛm sura bɔdwe sɛ wɔn bɛhwɛ aka de mmara ato ho na yie ato yie na panimpa a wɔn ne da Fair Wages and Salaries Commission nsɛm a ɛfa adwumayɛfoɔ ketua ɛho nhyiɛ nyinaa wɔn na ɛhwɛ soɔ wura Edward Kwapon ɛna ekyirem sɛ deɛ asie deɛ yiso kobisa abrewa a ɛsi ɛto apɛntin so frɛ mɛma so yɛ a ɛhwɛ enyuma ne apadie nsɛm so ɔso no ɔmo kasa ansakora na wahu sɛ deɛ obesi agyina ya bra wɔne akyerɛkyerɛfoɔ yi ebehia no ebehia nyame ya adom na book and research allowance no yɛhwɛ mu asɛm aka ɛna market premium a yɛbɛdu baabi na ɔmanto ɔmo ho ase no sɛma na ɔmo wɔ 10 years no na ɔmo agye retention premium sɛ ɔmo abɔ wɔ nim abɛyɛ tertiary sɛ deɛ ɔmo abɛka school pon for you omo bracket ni mu no omo nye training college bi omo ye college of education enti they say ni check for every retention premium ni akọ interim market premium na no na say ya be ba me starting in kakranka okoye ni bumu a won be kura no no kura be twa omo atatafo na wo sa bracket ni mu no enti ni nyina ye susu ho a ye de omo susu ye die the National Council for Tertiary Education, almost we have to marking the Hunia, almost one more can. A consultation. In all these, we consult. We consult among the key ministries, being finance, being education, being employment and labor relations, the National Council for Higher Education. Women, I know we didn't come on answer yet. And you know, so we put on one person stampede. Ora Edward Kwapon ɛna chief executive officer de ma Fair Wages and Salaries Commission na ni nyina mu no sitag anasa kyerɛkyerɛfo wɔn ka bɔ mu ekuo no akyerɛ sɛ wɔn so bɛhyia yame adoma wɔ kyena na wɔn so ahunu baabi asusu ayɛ de bɔde ho no bɛfa san sɛ wɔn so no wɔntumi nyɛ mo a saa miɛmfo wɔn sɛ kan enwa nanka wiase yɛse wɔn ankasa tiri ho a yɛyi bɔne no ankasa nam ho so a wɔyi dompe Kwame Safo Bodi ɛne dwamtireni ma wɔn mu ko no ne fɛ wɔn kran ha wa ebe putuku esi emu ndi ye putuku esi emu no wi a ye beba no na afia hu se ye de na de nu egu ho ana se ye sa ko mu akwakwotira de a na we mu no ana se ye ntira de ye betira de a nsusanso sen ene benya ye ntira de nso a nsusanso sen ene be ho enti achima ye ne ye mpanimfo a wo mo so aye no ekusia o se enu a ya kika ne ma bebre Isiemu edi no hwi num de mejiri se wuntimen na o sa bibia am to yi ana se bibia ni obi da e kire ne amboa no ewie na de ya anti enwa ase no yenso so no ye wa kwanya se be ka tra ba se bia se ni se Kwame Safo Bodi ɛna nkramantem a wɔda akyerɛkyerɛfo a wɔkyerɛ de ɛwɔ suku etete akyerɛkyerɛfo no mu sitagfo no ano na abane de hyehyɛ bi bai ese wobeboa na se bia yasabia hodo no ebia na mekase obabi e wachiri bi ni ade na aba mprempren putupuru emergency bi kra se ehia moja e dia ma yafo bi se de be betimi age o monkwade agina mo na aso na se be ya twitwa na mu bia nkokomanti no ene ya befo kwan ye fa so ayede etu kwan drones yi bi ena ene moja no na ye de asoma drone no na drone no de akọ
na de akwa ya sabia ne tentem said ye be on betimi ayusuo e bia duro bi na aba sese ye di bi ko ba bie na ye de drones yi ne de ama no na tere se deliver ne tentem na tere se drone delivery system and ye komu na ba ye no nipa de duro akasa o ye aban we ya de digitalization any ade a de bi so kire se ho enya de bebu akora na sa drones ani moja ho nsensem ena enei Donkuma waga na mra seba de fie kire se dabi enya de se esese so esanse yemwa donkuma no kra adwo mo kire se aban ne de aba betu dwa se uhwemu a na san hye oba be ni sika de bebo ho ka eye $12.5 million US Trump dollars ena chese bewuramu eno na mando tin kire se wo mo hwehwe mu no mo ogibric expression ahodo a won ma ye nyina kire se eye just a little bit of 27 million US dollars and assassin de boss akai na enti akoba asen ena ye 12.5 million na hwemu anan kamera se bedwem kra ne nroda ena so gitum nan kasikai wo ye ho hyehye no de banenso wo ma makwan mo mutu sheda na no ndei no edonkuma no ede tudwo mo chemche se emwa ni nyina mu no Director General de Ghana Health Service Dr. Anthony Nsia Sare no de atudwo kire se donkuma no de mo kon drones no eya na ese ye na 12.5 no so eyebo na obi amfa kapre entoso. The meantime, yes, at of distribution centers near 9. No, and yet drone and your back open our distribution center. Yen Yakura and bed, you know, some of them who see a drone. And yes, I did have a connection what is a replace. Almost to tuning in I acquired a share name now own by it to button a film. And yet drone I did have coach photo Nubia. Mohun se baby wo ha de bi share o mo ana aye e na om dia bre we ka sa de na yam fan to yi no bia ma ye bi no ye hwehwe no ye hwehwe obi a wa ye bi da zip line o mo na enim se wi ase na o mo de drones e de enuro e wo apobodira aso ya o mo ye ho adwuma ti e na ye recall public procurement authority e na o mo so akwahwe no mo se ye no kore o mo aye no nye se ye be to drones no ye to drone no and then we be able to technology. Technology no how no use be no tuaneka. Enti the adwuma mba ya na betu be hwe ho atuo mo ka eno ma hye painting say enti we aye pani ono no aye Director General de Ghana Health Service ye raya Dr. Anthony Nsia Sare and ye training kan no na domkuma no pani a wono basika sam ho sensam a wo kasa de ma domkuma no aye case o ato forsen and wo de atudwa wo chemche se wa hwe we Ghana sika bebre adede ka ye hu de anye ye hu ne ade ye use $12.5 million e de akwa ye drone so emfa so be ne wo so wo si ye nya kura ne emfa nya de hia na wasra Ghana mampani na adodan kwakufu ado se mampani abadi achi Dr. Alhaji Mahmoud Bomia won tunu fopa sanse papa na se ni yatra ne nton ene makofa we de aba ekene makofa we de aba wose amamu onyam de aba mde aba na yedibu man da makan there amampanyin or intervening in there sebe nyimpa no nya minister na akada vice president or intervene here na yim da ma di vice president na olupia biso obi a was vice president ni projector da ya kan there obi obotum wa stop a vice president obo push the margin on your mampanyin ara ntimidi nkotodwe mubuntwel me from mampanyin do mampanyin na adodankwa akufu ado ye Ghana nyina ye mampanyin me switch fraud there dem project no rokono on fa value for money mba on fam mfaso a sebe ohia ye mba osande sika na ye retua no odoso dodo nti on twensan onyina mampanyin na bezechi no twensan won't pay before them can $27.8 million US dollars now you're spending you put me spending the same sika na you make sure the University of Ghana Teaching Hospital are well gone why you fully operational erunti we ya pani a wakasa de madon kuma na basika samu sensemu a case or latu forsen and you ten economy why Deputy Information Minister Pius Ajide etrese don kuma no so mu mpeu dom dodo no de omododo omwo mrase badwam betwa fom so na de ye danya no a ombe approve masika no ye de akoye yanto aso na enkrabi ababebom putupru sesiye a efiri abato komisa na eba aje se dwam treni a oda abato komisa na no na ne nsahase na ne signature no hu abekasa akola bia wodi agro nanso asem a enam no emu odu pa o se subject restoration of original logo of Electoral Commission ni tia wa ne sabato commission o ma hyenso de akane na wo ho a chese eno no ase nipa nsa ebutu adaka bi so a coat of arms Ghana de ne da ho no dada no a
Mame Saloto say baye. I saw it, we love it, and we chose it, and we took it. No, no. One more side, the Dadanaba, Ababi, and no free ho. Let's yet to Nadia soon, you tune on in logo in Nadia. Now, Mamma Kaika crab, you are from Mountie, the SCNO. Now, what from Sampa, if about to come from Penny for Nebo say, I bring you warm greetings from the Commission. This comes to you. To inform you that with effect from 4th December 2018, the original logo of the Electoral Commission, which bears the coat of arms and has a ballot box showing the hand casting its vote, has been restored. Inti nichetia womu nyina ne se abato okomisa chance de dada no de onim free 1992 ana eba no ano ene womo asan kwakwakofa sankofa yesi yenchi nti oma kwakofa na yemu nyina wesu ne mohwemfia ni nchira santimantem kropon kumasi mu na yekofa crossover ye ba wobi a one ne yira tena a semfie num ne nyina oba no is bema na nya bi anaso nya bi ye behwe sanse wotwia ne ade a eno da nchen so a edichafo efa nkwada no afedi anyini ekuro bi anidin edi duoto ehososo ebe akɔhwɛ die twa mu na na ekuda nkyɛm ayɛ krado na uku aya kradu die na makumase fo aso nte sei kane cement ba ko pebi na ne anim ene simaf smart cement aba ai no ne cement papa eti kumase fo nipa wa santimentem hu cement a ya tro hu simaf smart cement a eno ne cement papa sei ewo dwaso fresh lady capsules so eye ma yie pa nti oba bia na wachinchina bre opeso sin dadam de wanchinchine yeso no ahwe atim se ne memu agogo no won pe fresh lady capsules MTN network papa ne yenim ne fritete so ahu de me kire achade apie so ene mobile money yeso nya 200 Ghana anaso obi sende every ne phone so de kwa achade apie ne didi akire ba Grace Homeopathic Clinic de bi okumase nti obi yare a won hwehwe akira kwa total Ghana so tasi dwafo toto dwafo ne santasio abeka ya freze runabout yi ahodwe runabout ekwa akokosi baby a nkrofo ewe Abrempong junction baby a omomfa total na womonkoje total card ni bisa se wo ye toto driver na se taxi driver wo so brenie so obedi wo bre Kingdom Gense power capsules na memma no yemu bobi ansana kwasi ada mutru no yakwakwa kodi sanse ma no enom yen pa cowbell gold so de yenim ne dada se ade ye gold sika kwakwa okrom ne asantimem de na se ye kasa ade ye gold a eno ne cowbell gold a ye ka ho asemi tabia herbal mixture ebibidro soronko a etutiri di ase na omu wi amakenka Adom online asoso na okuda nchemo me se obre kajagum ne enko to be at the okay pepe na obasante asante mantem hese ya no kura ni sisi ade mega se eni jesem na ekoso e wo miamia hudo pina na ntaye ana Ghana mampani dada John Dramani Muhammad na ni ekire mu asante mantem ya bo ento hudo pina ekire ye seja enye hwekura no se NDC amanyoko no mpanifo san to abama no vetu franka edema NDC amanyoko na no kura ni obaba adwuma papa na asemi ebeto dwa no emre ogusu bonto no kopie mu obarekese eho ene beto dwa se yesi ne ka okopa kisi ba bi na yesi bodamfo bi ko hu no zo mahama ka number die di twaloto a ye bedi asemi yesi sisi ade barekese fo ma fa bronya ho rekrakase wo mudi ko twa ya ene na no ya wada ese bronya e okrom ho amanfo di papa na eno ana amanfo wo mosi zongo ana afeso so no kumase abrem ne mpatam ne ade de wo so ene anya hwekura ni birthday ne number no so kura mpode de wo no 1958 ne efa nkonko twa hwa nsum ni ko twa ya ene na no me ndai se wani so ka kire na ye ne amanfo ni bi kodi nkomo mo de twja za hwe de kwa so ne de na ya ni jesam papa Bolamfo bi ebegina mama ka ho no si mama ka ibi no number bebo so ti mama ka no number bebo no o ya Thursday no mama ka na 73 bibia minim ka no number no na no da bebo eno mo yese ne sanete no metwa na yi no birthday ti the birthday no na hiti na mo zongo do bia di amanfo di pa no mo di ye no mo se mo ba mo contribute no mo di skana kwa kutu mo kwa kutu mama skana ki mama sa ye de twakasi ye de twa ife one city ne cry biu na mo nyili ya nyindi eti wanu ho na ya na ska ho pa so ye nya ni
enti we na manyina so ani nsɛm ahodo bi na mframa mu sɛ o amanfo bi fiasa wase akwa akotua bi e de amaga na mampanyin dada John Dramani Mahama ne filing fee no makwa akotua de ama no yɛsɛ o mo gege to mo di loto ne sa ne bi didi akɛse pa bi di 200 million e bi di 100 million se de so kra ɛnɛ de 2 million ne 1 million for mo so didi bie na sɛ nyom nkwa ɛma so twa bi papa yɛ ne ma ne bi di nkɔmɔ mo di twa sɛ hwɛ ɛmra tete de ɛkɔ na de sɛ yɛnso kotwa bi eti mi so mete na me bisa na omo se 1958 no anya 60 years na mo so me try and na boy yeah did you bro oh mani aje pa what do you say 2 million per trackers abremia yate ya fa ne say ese no echi ho no enti ni pa bebre ko twa na mso se sa dia mso pa ko twa bi mi twa nyina me tira loto kiosk na echi na me twa 5 to be try 5 citizens to be pastor and your friend say medi tina me need die bia am so oboa and no kra me kwa na sa maba no e da board so de ne tie ma me nya ya ba vp and ya me call ani mu so pa me chese ma fa me ho kra nsie se de mi ko twa na me sie ye no me ko ma nsie ti me ko straight na jam ko di mi sika ya da ma ama so ase Nanya no kuma me bi oton bidie no kura ni wase wo hwese ne na abrabo si kwana ne nema aye mystica papa nema nkoye na ni na enkamfu ano emro tete ye no eja no so ye se bio e wo mu so obisika na odidi dwuma de obayimu 10 cedis akwa akotwa bisisi ama me na di 20 million na ni jesam Dana oba mosusongo o ko kansa mi no o kan yes na wonya meba no me besi ha se na maimbi ampani yes na two numbers na wodi two o no so wotwa na me se papa yi number e bobo e na me sa me chi bayi chiches fo sika e ko etumirika kwa na me ko twa nti sa dana na me ne meba na su oh me ne jipa e na me di bidi me ba so so sire me di 10 million ko two downward say metong bidi kakra ya den e dia so so two twa say me twa with 10 city me 10 city ko try na e boy me nya 10 million 20 million two di 20 million me di 20 million men twa nto na ensemi ni na bobo ba efi barakase enam so ene ni opanyini ba ko ye frɛ no owura bekwen edi nkomo amo chekere mo se nukura ni sada no amanfo bebegu ni so twa loto ni bi no na nwanwa kakra ne ko wiase no sisi akrampo de o ma determine se meme da bai aka ba ni bi wo ma o mba betwa no mu agidie pa se eno so no ebebo mo benya sika firi mu na bolani bi o se kai number obi antwo nti 33/17 anu mu twae to ma so 33/17 ti akire anu omo ye ne se ne birthday yen anu so ye betra akre date of birth 1958 anu nya 60 years into 29th November anu nya 60 years anu ya de kan na ye four numbers ti 1958 2960 anu se wa bo 1958 nti aka 2960 anu se ye be start atwa biu akopu memeda me so say ba memeda mo die no ye be say die no pa because of lucky man it is here the memeda ye hwe animu eno 6029 eno na mo hwe animu asante mantem ye so betia de tisi de akofa ni jesem ena de abra manfo ba asante mantem ya enyo ba akopa no moto this is here the any just some anaba e was antimantem ni nyina no Agyei ba antimantem ya no ne karamba ana afesu ne date of birth beto dwa no ana jamafo de atwa loto adia amafo ba bia e ni just some ana ekọ ye hwani mu se memenda se no so sa body na eze ne amafo anya sika gomboto papa ayen sra 104.5 Adom na afesu asempa nana awuku dentembo enmedi mema mamuso mu ewo enkran ewo yana na ukuda nchamo asiye papa ewo crossover emu ohye a wode aba betwam yeguso epuso ahomase beba wura bato komisa kobisa se de pa na asienti wo mo logo ana wa hyenso de wasesa no nemum Troy Steel Roofing Company enene wo se enka nkyerɛw so asidan wi na peso oboso ampacho wo mo nchense na hodo bebre de ho besoso eno de bodan so ama nemum ohwe se papa eno de bema wo esanse wonom ewo gidie wo niema nim nti no o kyerese wo boso ma wana so ye wadwuma ma wi a wo de 20 year warranty ne kan fishi aduo no a no ato nkyea se bibia ehu gusu ogun kra fabra
na wo mo akasa enhwe enyema wo adwuma ni ti ewo ma 11 cemetery enhwe ni mu ho no a ewo kasoa nkran kwantempon yi so a afei so no ukọ Winneba kwantempon no so a ewo so mo Sasabi junction ewo dodo akwan so nyanya no ewo eye kasoa kwan no so ho no a na Congo Villa omso ne Crown Filling Station di enhwanimu ewo fanko pacho from 0302850802 Trusty Club ne dia yaka ho asema chiro dada o ye taxi driver na se trotro driver bomodian ne wura mu na ene abato komisa o ma hye mpaba fofora mo won nante asesa enti wasesa won logo no wose ye nka nkyerɛw se akwanya beda ho se bia mantam fofora aban power na se aban ye ho hyehye ye se betete no se bia emu bi na wo pese okokoto ho aba na enche sa abato no ebeba so na ansa na beba so no mo pese abato no bedru no akwa gina so me ha na me firim pese beto aba ne bi da bi so pese transfer vote ede ekọ Eyagbono East Savannah North East Oti anase Western North anase ahafo region ni mu a bomodin na efri eye enano kwasiada ko akopem nyame adoma ya wade di animi no ekọ na ekọ transfer vote so pese obi so na eto abanoma wo abroni friend proxy ne so a enso sabri ye mu na wo so koye san hye na nsana edana ye beto aba na kasa duru ho na yeka abato komisa afo asemi Dr. Bosman Asare deputy EC chairman na yene no enin komo doc oti enka anwumre ye mo adwo me je osu chia etiefo nyina etiefo te nka che papa ya wo de na nka ne wa nkomo kakra ba bi akobutu edi ase abusumfie ye ma horof me amanitia pa na de yeti na anwumre yi akrata da manimu amekenkan a o chairperson Sasha se kire se mo ahye so de mo asesa no nokre pa ta nokre pa nokre trodosi asesa logo no dia ne ba ye wadaroma say empanimfo hia ye no ye hu say ye logo bi ana e wo ho de da na abo adwuma for be ye say free be 93 ba say 2016 or 2017 no na say na empanimfo ha ne ye adwuma ne mo e kan ye adwuma ne ho asem dodo na e che logo fofo ye kire e ba ye no tie hia sa no na ye hu say ade ye wo dia office ye de wo san kofa onye boni dia tiano na man panifo nyina ya dwe ye ekọ cross no ye san kofa sa logo dada no na ye fantu anamo opani emmo men kadodo sanse ye nimse ne nsesan ye mu kra manfo bo ayi ma me Charlotte se sa bre no boni tri so ani ade a na mo so se mo kofa dada ya bayi e kambem ya bi mo je meni ni se kabia bebe musa e sanse se logo we ni dia wo ho de dada ya dia ya dia ne wo ho ni akofa ntinye se afa ni akofo obi so mbe design ni bibi no fa symbol bi nto ana se ni se tinya dia bi a ye take decision se logo nemra no sika se bi akura ho asem bi anshada mai dwene na mo nwene ho ana se bi a emma ye ntina mfo se kama nsan se mokrata da mani mu ana me bo amanfo ho amane asisi afa proxy na afi transfer of vote abeba ye new regency abatwe mu no ye emono no ena edaso mo besesa mo letterheads ni ade ene enkrata egu a mo de to abaye ho hye nyina no mo besesa no enti ka de eden beba letterheads na sam na wo kan ye no de ka beba no wo say na say bind the commissioners and nine chairperson, 2 deputies and another member of the commission ebaye ye ba ye letterheads thank you for no nyina ye nye cha fe ni eba be and letterheads so the oba be ya logo now the ama company no be ya mo no the atoso enti ye kamia kwa se de o fie ye no ye letterheads ye nyanye ye and ye letterheads ye ba ye the all the commissioners etwa momudi was and one ye usual for so many months say ni pese ye sesa ye for na the logo for no and the pay enti nye bibia I say ye yakose ye open tender expression of interest ye pese ye logo for enti wa betumi aye say no brani nyina ye nye bibia sa ade no wo hode dada say ye bia betumi de kakakra ba ne say ye niema ye wona symbols ni ade ye best sambata no de adwuma ye enti no ye sa ade na efisi ye de apaja ye adwuma obani yebada wasini agya nemom mayemisa mu empenifo fofora mo bae mo adwene eye mo se bia dada no empenifo anu mo ho no bia kwa abatu bia mu betimi dia ye kana na bia na bibia te sa wo ho dabi entisa ye fi se we no foforo dada we na ya sa kwa kofa ba no etina ho ma ye values no transparency
fairness, integrity, ni wom. Who say a court of arms or minor sense of the Kasiebo, and also who Ghana Electoral Commission wom. And to right from the word going, who draw Electoral Commission, who say logo out to say, sa logo way there, in Kophobia, yes, any century, ye share and ye fee idea, ye understand why a power. You better was say, Doc, naturally, measure that Babesra, why? You measure an impa. Dr. Bosman Asare. Ono ene deputy C chair and out say no edin komono na voice of the day by popular request Vodafone for Adaroma the feature is exciting ready and a CB men and women capsules and your Jones how any woman who nyina ebetu afiri oba so watenka wo fom kra wo mpem no obobo CB women capsules no bu nsa na meyi nyina no ebehwe asasa yare na ma voice of the day and ye eni etie. That is our new logo. We like it. We picked it. It makes us happy. And it reminds us of all the values. That is our new logo. We like it. We picked it. It makes us happy. And it reminds us of all the values that we want to bring into our work and where we're going as a commission. The blue in the circle represents unity. Singular and unified, we are going to be in our purpose and in ensuring that our democracy, that is our new logo. We like it. We picked it. It makes us happy. Me papa Osei Ampofo Adjei wo nyumbi o se miampa na minie ebre danio ntina banosa o Obrempong enkoe baba wasi logo no skasem bia mom eden skasem bebom enye pende da ho ne yasesa no yes toothpaste ada o menji biura trotro ni enti ya kubu ya kubu CP amen yeah man I just lost it from a penny boy aka me kan say empeniphobia abedi emen su kono dia na ya no person ka kire nkirima mu ka kire Ghana for say mu hu kire mu ya papa do Dramani Mahama ene hwe sika wakukura wodi kokofa nomination form na wasa kokotua ei sise sika we nyina ho no mo ana wampanyi dada ka kire Ghana for nyina sa na wo kire no Ghana for mu hwe ni yo all right that's it eja process femla na kaka me kan say ana na sirin get fi so bend this mu no oma ase pepe yo MNDC musa ana nti no mpeso obi abe contest Mahama ana nti no yesa because me who say sika ya opeja course ru nyina ne say ompeso obi abe contest Mahama nti no yesa omo obi anya peace George Watson ya last 4 years who can say so about them this year why is sika ready say Mama na for form ana na mo yesa all right that's mama fall okay dear president from Kwabla so empenifo na no mo say omo donate ma NDC no omo ma NDC sika DC omo office kakraka no say nkofo no so mo ho adenti na omo nya omo ko dis can from no mo fan run party no no mo dis ka kesi say fi nkofo po no mo ba omo hwe ni me no mo nya adwi sika na bi so akura o so mo raising high because over so your man panyina na wuntimi na pesika say bi na wuntimi mobilize emma say the mount now odi ubedi so na like o man ho kire na be na watimi akoma bia go first kaba kan dey so omunya na sam stu kura all right that is be ni just yes two trace ada Roma o say brother Efrem Kwame me ese don kati ada na waji NDC asina betre so ye ngongongon no masa de oye no o tete amanfo akoma o that is be amada Roma na ni DP we Yenika poti biya afro Yenika na me biya trotro biya yetimi no kra trotro biya yetimi fro ye begina so ne de kase no asi ye fa na se ma yas two face to won de ewura ye trotro mu na nwumre yi Vodafone the feature is a site patch network papa mba mfinshi edu ni nto mo cha de pa ati odi nkomo so kra na ne ye ma 10 megabyte no ne ade na won susu so a wo adwuma bia opeso customize your data no smart business and also do hujimu Vodafone so CB men and women capsules be ma odwon so a wo bra ya pebi ya show rubber ana simple no ya mere wo mpemu CB men capsules so ba so won so hu betwa ate na fe what da CB women capsules Simaf smart cement eno ne cement papa say wo dwa so afi fresh lady capsules eye ma yie pa MTN everywhere you go
network papa e wo dwa so a ja ene mobile money omo chade wo so dendende o zuburu nyade no obaji agise mobile money so pepacho Grace Omopate Clinic Total Ghana Kingdom Ginseng Power Capsules MMA ye yenum bie Cabell Gold Tabia Herbal Mixture na fi Adom online.com ya yesomo no na Osei Ampofo Adjei mene nana Agyei Obrempong CP bema tintingramu ahofa enwie dwame yes, beauty lies in the eyes of the beholder. Openi hwe na nimu ono ahu se na ho fe no bro so church ase onti ase so a me o match so ha no ba beje kompona no akotwaja atupu nim shine akwa abednego asante asiedu aka Aaron papa ena afi kwam kule no ene boy achidom ni na kodom na Kasiebo nu samfo pani ene AC ohene yede mu si ama hudi ma konfo no de aka to so na Kobe Stone aka Mukarama odi de aka no Jana atani wako hode they say papa Korea atani na do some Korea is what a battery guswa on a chrono atani in the building atani aye they say oh ya kesi do and second you already you the woman me mum na me control kra my and to control no my control na hu me sa no ajaje ntisanity ba also ya kesi obi bia ya kesi o because one hone kra mu ye dupa who knows tomorrow no for the acrobat na mini problem is that acrobat ama ehwen kesi so aba mfa so acrobat yeko You hear it all on Adom FM 106.3, a new dance radio.